Danas smo se ovde sastali sa više povoda. Jedan važan multilateralni povod je sastanak Centralnoevropske inicijative, organizacije u kojoj su članovi i Mađarska i Srbija, gde već 35 godina naše dve zemlje kroz ovaj multilateralni forum podstiču regionalnu saradnju, ali drugi, možda i važniji za nas razlog, je naša bilateralna saradnja u jednom izazovnom vremenu u kome postoji jasna potreba da osnažimo i povećamo komunikaciju i veze između dve zemlje, kako u energetskoj sferi, tako u oblasti razmene između ljudi, odnosno cirkulacije između naše dve zemlje u pogledu saobraćaja, ali i naravno neizostavno, kao što smo videli malo pre tokom ceremonije potpisivanja, jačanje saradnje između naših diplomatskih mreža. S obzirom na to da su naši odnosi strateškog karaktera i da je naša politička usaglašenost na istorijskom maksimumu, logično je da i u ovom domenu produbljujemo odnose. Mi smo razgovarali o tome kako da izgradimo i kako da ubrzamo izgradnju novih naftovoda i gasovoda koji će osigurati veću energetsku sigurnost za našu zemlju i za obe naše zemlje u ovom teškom vremenu, zato što je potpuno jasno da u vremenu u kome živimo ne možemo zavisiti od samo jednog izvora snabdevanja i samo jednog pravca snabdevanja, i ako želimo da stvorimo dobre ekonomske uslove, ovo je condicio sine qua non. Razgovarali smo o tome kako da povećamo i pojačamo cirkulaciju preko granica i u tom smislu naše službe radiće na povećanju kapaciteta za kargo saobraćaj preko graničnih prelaza i naravno ono što je izuzetno značajno, želim da kažem da naši mađarski prijatelji pokazuju veliko razumevanje za evropske integracije Srbije i za pitanja položaja i prava Srba i izvan granica Srbije, odnosno u regionu, u skladu sa sporazumima kako iz Brisela, tako i Dejtona. I mi smo na tome izuzetno zahvalni. I još jednom želim da se zahvalim našim mađarskim prijateljima na odličnim odnosima koji postoje između naših nacionalnih zajednica. Za mene je fantastičan primer kako se mađarska država odnosi prema srpskoj zajednici u Mađarskoj i mi se trudimo i želimo da, negujući i uspomenu na Ištvana Pastora, dodatni momentum damo jačanju i unapređenju položaja mađarske zajednice i mađarskog naroda u Srbiji, ali zaista mogu da kažem sa puno osjećaja da mi danas imamo u pravom smislu te reči i bratske odnose između naših nacionalnih manjina, tako da zahvalnost i na tome. I još jednom, dobrodošli u Beograd, dragi prijatelju, uvek u svojoj drugoj kući i radujem se jednom danu ispunjenom zajedničkim aktivnostima.